motoka egihanagwa aha Rugamba Road hihi n'ekyombeko kihango kiriyo nikyombekwa. Badde abantu badduse balize babawondera abapikipiki emotoka ne bagisula bavuga bagenda. Ekyokulu kyetwaga okubulira abantu tino emisango gino egy'obubbi gibadde tegikyase nnyo gibadde giri wansi y'aguno emisango tufunye omusango mwaka guno gutandika. Naye kino tubadde twogera bulungi n'abantu abakye tuyita community police n'omuntu wa bulijjo ngira kintu kinene nnyo kituyambye okusembeza abantu kumpi naffe kubanga information efudde ku bantu surrounding abantu abera mu kibuga bano abasuubuzi n'abantu abalala balabye emmotoka yaze n'epaka ne bakubira abyokwerinda. Bwanyuma y'eshaaha nk'ibiri buri kimwe kishanyarire abasurukale okuruga omu kitongole kya UPDF aba bomb squad bahikaho omu mwanya ogu nuko okutandika ogwabo bwe barikubanza kureeba yaba n'amazima emotoka egi yabeera omu za bomu. Asha sana hapo chini sasa mkono hapo sio chini sana juu kidogo kidogo umefungua. Enshaho ibiri zija ziho omu motoka ezaba zirimu ebintu bitari bimwe na bimwe kandi motoka egi neteekateekwa kuba etiirweho abashuma okurugyirira hari polisi. Hoona nabwo hariho abantu abaibwe abashaija bashatu ababa bari omu motoka egi. So nagamba kamba yambe obuyambe babembenda kugenda virika aga kamba yambe mbatwali. So mbere ningenda tutakayikire virika Alan's Resort bagamba nangwite virika tukujya kwikaho abo kuba tukwenda boss weitu tukujya kurora hano akoleki aturole neyo. So aho mutima gwa nayekanga munagamba bitu abantu banabo nabo so nyonduga mu motoka. Richard Muhumuza orumeya wa Fort Portal Central Division nashaba abantu okuzahabuzora misho kandi barinde n'ebintu byabo. Interi umurangi abantu imyenda tururengana omuntu otakumanya mweke bije umurore na aliata umurore na anywata nuko tulindengana tulinda abantu betu n'ebintu byabo abo kubati abantu abakuti bana mu ngeri yegi abamuntu bali bahana. Polisi yagira ngo ija kutandikira habize bite bibatunga okujuheraho mu kucyondoza. Gasha kwa Agacencwire.